Var жалбырау өзü çoğun bulardık bile değil mi? Ya bu ha yem çok öttü ama жақсы екен. Çoğun. Burada egilgenler. Buna tüydü da bulturu da tüydü. Tüyüптür ha. Bura üşü kurup var böyle buna. Ja bu neme жалбыраққа бекініп қалатын ондай болды шыны. Ушул баягы полукарлиңиз şu да? О, полукарль кордия. Кордия. Сабағы ұзын, дамы сонун. Бирок күн ысып кеткен себебинен майда болуп калды. Немени берип атасыз жакшы эле. О, но гөң. Азот. Гөң. Göң берсе болбойт дейт го, же боло берет экен. Гөң болот да. Болот, а? Бул бедени көрдүң, өлтүрүлдү бул уже. Жамгыр жая берип, майда кезинде чач албай калып. Бедени чачтык өлдү бирок. Ушул полукарликтериңиz şu da şu эккендериңиz, а? Ооба. Канчага эккенсиз буну, канча жерге эккенсиз? Аянтты неме кылбадым, 1200 түп эктим эле. Анда 2 гектар бар экен, а? 2 гектарда, а? 2 гектарга барып. Niye geç ektiniz deyim ne kadar siz özünüz spes olsanız. Жо эмеле болду да. Boyuna жарашат. Yemek singili qanday vaqt qanday olup da. Var endi 59 deyin kullanatsağı ilkinin büyütücüğü verir. Azına tezrak verir. Ой, бул я мына бир жолу неме болуп калыптыр, а? Бу да карлик, же полукарлик. Бул страшный алып турган экен бул. Сынып кетет пече. Сын жөн эле санат, карачы. Ой. Бул Şuncha amala be. Oy, mana arab qo'ydi. Kuş koptu. Kuş alıp gitti. Şimdi işte ne yapayım? Kırak. Alma da bekse bolçu da ekemedik. Alma sonunu kemer. Vay. Oğlum. Allah'ım karadı. Ya kalma ki. Yağı alma nime. Alma kendini. Şu almalara öte maşini ol burada eken eke. Bu ne degen sort? Aslında yerde Kızıl alma eken ha? Star Crimson. Kızıl alma eken ha? Tüy aldı beçeri. Bu da bu polkarlikler. Bu ne? Bitber. Onda tüy alma. Onlarda tüy alma. Köçet oldu tüy oldu ha? Bir gün yerden süpürüp çıktık. Süpürüp adam trapka menen kasayt var da. Oşo menen juup infeksiya girбес үчүн. Sonunu ösöttün ha? Almalar gösteriyorsun жақсы eкен. Жақсы өсмүш. Yerden 1 litr kaltırıp durun yerini alıp salış gerek. Onda ösöt. Onlarını da alışımız gerek. Suyam genen eken de sizler de ha? Küçük meme getip kattı. Az bir onu saktap alış gerek de onları okşat. Su dele genen eken değil mi? Su genen. Su. Gelecekte neme болады? Azayat. Tamçılatып.